E kaha whakahe ana te tokomaha o ngā kaimahi o te motu I te hiahia o te kāwanatanga ki te whakarereke I etahi o ngā tikanga mahi I roto o Aotearoa nei. Nā kona anō ngā kaimahi nei I poro tūwai I te rā nei. Te ahuene e tiwi kei te raruraru tērā o ngā kaupapa. Nō reira, kia koke whakamua anō. E whā o te motu. What this National Act bill proves is that they don't give a shit about us, quite frankly. Kei te pūtake o tēnei porotū, ko te hiehia o te kāwanatanga ki te whakatinana I tā rātou rautaki iwa te kaurā. Ā e ai ki te rautaki nei, ka tāia e te tumuaki te whakataha I te kaimahi, aha koa te take, mina kei roto I te iwa te kaurā tuatahi o tō rātou kirimana. E puku ana te rai o ngā uni ana. If we can't change the laws, then we've got to get rid of this government. It's as simple as that. E moina dātou ngā rauru katoa. E pāna ki runga I rātou, me wā rātou whānau, te horekau e mahi, horekau e kai mo te whānau, ne? Kei te hiehia hoki te kāwanatanga ki te whakatakototure e whakaai ana kia tono tifike te tākuta te tumuaki I ōna kaimahi I te rā tuatahi e māwiwi ana ia ki te whakataha hoki I etahi o ngā tika o ngā uni ana. We want to create more job opportunities for New Zealanders. We want to make sure that New Zealanders can participate in the labour markets, and the way to do that is has flexibility in our labour markets. It's not fair for someone to get a job and then to get the sack for no reason at all. Kua puta te wero I ngā uni ana ki te whakamana tia tēnei ture hou. Ka rāngona e nei reo. When I ask you, what do you want? Ā ka kitea e nei kāri pānui, a te tau e heke mai nei. He ta Gardner, te karere.